tu baamang kolamo padi jadi bare. Nyo cik kata cik ke bawah, ndak mau kerja sama. Nyo mau nenebat cik. Kutungkang. Cik kata cik ke bawah. Atu mangkolamo padi jadi bare. Ya kan? Acali mato garagaji. Garagaji itu matonya tempang mah, cik ke suuk, cik ke kida. Kapinya bakarajo samo tarui. Pulang pahinya membawa keputusan. Calian lah Pak. Nah ada kayu nang kare. Donya dinas keluar daerah ada PSPJ kan? Nah ada Pak. Tapi kerjanya baik. Kenapa? Karena dia dukung bersama-sama amanah yang dibebankan itu. Tidak ada seminar. Ada Pak. Jadi tiru ulama tu garagaji kok nak kue silaturahim awak bakar.